afite umusozi agomba gusavingaho. Ikibazo tujya tugira abantu benshi dukura tutazi ni iki Imana yampamagariye. Ese Imana yampamagariye kuyikorera ku musozi w'umuryango? Iyo Imana yaguhamagariye kuyikora ku musozi w'umuryango, ubu mubyeyi ariko ukagira n'ishyaka ryo gutoza, ryo gutanga impuguro, ryo gukora ku musozi w'uburezi. Ese niyobokamana abantu benshi usanga bazi ngo gukorera Imana ni ukuba pasiteri. No, kuba pasiteri ni impano y'ubushumba mu mpano eshanu Imana yahaye itorero. Ariko umuntu ashobora guhamagarirwa gukorera ku musozi w'uburezi w'iyobokamana. Umuntu wahamagariwe gukora ku musozi w'iyobokamana ntaho atandukaniye n'uwahamagariwe gukora ku musozi w'uburezi nako w'umuryango. Undi nawe yahamagariwe kuba umushumba cyangwa se umukozi w'Imana ku musozi w'uburezi. Nkamenya ngo impano yanjye Imana irampamagarira gukora ku musozi w'uburezi. Undi akamenya ngo Imana irampamagarira gukora ku musozi wa leadership, wa politiki, gushyiraho polisi, gutanga ibitekerezo, gukonseva ibintu, kugira gute. Undi nawe akamenya ko Imana yamuhamagariye gukora ku musozi wa business. Ukajya mu musozi wa business w'ubucuruzi uzi ngo ndi gucuruza ariko ndi gukorera n'Imana. Undi akajya muri media azi ngo naho Imana yampamagariye nzakorera ahangaha. Undi akajya muri entertainment azi ngo ngiye kuba umuhanzi, ariko nubwo ngiye kuba umuhanzi, ngiye kuba umuhanzi uzamura icyubahiro cy'Imana. Nubwo ngiye muri siporo, ngiye gukora siporo izamura icyubahiro cy'Imana. Nuvuga ngo iyi misozi yose ko ari 7, umuntu wese wayuhagazeho aba pasiteri kuwo musozi. Uhamagariwe gukora ubushumba ku musozi w'uburezi, uhamagariwe gukora ubushumba ku musozi w'iyobokamana, ku musozi w'uburezi, ku musozi wa politike, ku musozi wa business, ku musozi wa media no ku musozi wa ruwaziri. Ubuzima bwacu bwose bugomba kuba ari ubuzima bujyana mu kubaha Imana. Iyi misozi duteguriye abana bacu. Niba mfite muri Rwamagana 283 murire, nkaba nzi ngo abana nteguriye gukora ku musozi w'uburezi n'abangaba, nteguriye gukora ku musozi w'iyobokamana n'abangaba, nteguriye gukora ku musozi w'umuryango n'abangaba. Abazajya muri politike ndababona impano zabo nizi. Abazajya muri business uyafite impano ya business. Abazajya muri media uyafite impano ya media. Abazajya muri entertainment uyafite impano ya entertainment. Tukabazamura aba bana nibwo bazabaho, nibwo tuzashobora kubakura mu ngoyi y'ubukene mu izina rya Yesu. Reka rero soze mbasaba mwese gukorera Imana kugira ngo dutunganyirize abana bacu, dutunganiriza Imana abakozi bazayihagarara kuri iyi misozi yose ko ari 7. Uyu munsi dufite ikibazo cy'uko bajya kwigisha imibanire y'abashakanye, imibanire y'umugore n'umugabo, ibibazo biri mu miryango babyigisha bakurikije kamere yabo, ugasanga n'ubundi nyine ntacyo ari buze gukiza. Kubera iki? Ntiyabitunganirijwe. Iyobokamana hariho ibibazo byinshi kubera ko uburiho ntibigeze bahamagarirwa umusozi w'iyobokamana, ntibawuteguriwe. Education, dufite ibibazo muri education kubera ko abantu batateguwe. Dufite ibibazo muri politiki kubera ko abantu batateguwe. Dufite ibibazo muri business, abantu baraniga iminzani. Umuntu aragenda agafata ingari akavanga n'amatafari, akavanga n'ibintu, agakora muri turumwice, agakora inzoga ziri aho ngaho, ashaka amafaranga. Arashaka amafaranga atita ku buzima bw'abantu. Kubera iki? Ntigeze ategurwa. Muri media nibyo navugaga, abantu baravuga amakuru y'urucantege gusa, barapostinga ibintu by'urukozasoni, barapostinga bambaye ubusa n'ibindi. Kubera iki? Ntibigeze bategurwa. Muri ruwazire na siporo abantu bazi ko kuba umusitari ari uko wanyweye inzoga, kuba umusitari ari uko uryamana n'abakobwa benshi, kuba umusitari ari ibintu. Ariko kubera iki? Ntibigeze bategurwa. Please, mureke dutegure aba bana, Imana izaduha umugisha. Tuvana umwana mu ngoyi y'ubukene. Twongere twibuke ko kuvana umwana mu ngoyi y'ubukene ni ukumuvana mu ngoyi y'ibitekerezo bipfuye, mindset, poverty, tukongera tukamuvana mu ngoyi y'ubukene bw'umutima, character, poverty, tukongera tukamuvana mu ngoyi y'ubukene mu bifatika, mu mufuka, icyo twita money cyangwa se ibindi, cyangwa se skills poverty. Murakoze, Imana ibaha umugisha.